svima youtuberima, danas ću vam pokazati kako da skinete pesmu ili klip sa YouTube-a. Idite na YouTube. Izvinite što nisam dugo snimao. Imao sam neke obaveze pa nisam imao vremena. Evo na primjer uđite u neku pesmu. Prekopirajte link. Idemo na video konverter. Uđite u prvo. Ovdje prekopirate link. I ovdje izaberete format. Ako hoćete samo pesmu idite na mp3, a ovdje je video format mp4. Kliknite tu, start. I počne da skida. To bi bilo sve za danas, vidimo se u sljedećem klipu, a do tada lajkujte, šerujte i subscribeujte. Ćao!